wana watoto lakini hawakupata neema ya watoto wao kuzaa. Utakuwa na mtoto alikuwa na promotion ya mimba. Utapata mjukuu gani? Kwa vijana, Bwana Yesu asifiwe. Benye hawayaoa wako wafanye hivi ni waone. Na benye hawayaolewa wafanye hivi. Hakuna mmoja bafie wote walishaolewa. Mbona unaanza danganya sasa? Wao wafanye hivi benye hawayaolewa wafie. Mungu awabariki. Sasa mwenye hayaolewa endelesha masomo. Mwenye hayaoa endelesha masomo. Kama masomo inakushinda, ulishakuwa mkazi, oa sasa. Hakuna ya kuchunga wewe hausome, oa sasa. Hapa hatukuse magombe. Ngombe ziko, si ndio vile? Ngombe ziko. Unaenda tu pale kubandu unasukuma ile hinani, ngombe zinatoka. Ngombe ziko. Mwenye hayaoa na hasome, sasa wewe uowe. Kama uko nasoma, endelesha masomo, sikata. Endelesha masomo, usiwe ya kuchumbia hivi na hivi. Endelesha masomo. Kama uko nasoma, wewe usiseme utaingia kwa fiansa. Hapana. Soma kwanza, kisha vya kuolewa, vya kuoa vinatoka. Na mwenye hasomi tena uowe. Hakuna vya kuchunga. Hapo unakosa nini kusudi uolewe ama kusudi uowe? Unakosa nini? Bafie wanaweza kukosa wanaume. Na msende mnaparamia. Usiowe mwenye haujue, ama usiolewe mwenye haujue. Ujifunze kwanza tabia ya huyo mtu. Msiachane mwaka moja hayafika. Tu hapa kabisa huko unaona tufie ku Facebook na sasa mimi natumia ule. Ingiza mnyumba ni kizimungala. Unamuingiza atakuonyesha. Wewe kabisa mwanaume usiku, wewe mwanaume unaona analala kumbe kwa nadia. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuomba. Ujumbe wetu wa leo, watu wanapotelea kanisani. Na hivi tunataka kuomba Mungu. Wewe ambaye unajua kama kuna mambo inasemewa hapa ama unaisomaka mu Biblia lakini uko kinyume ya ile neno, sitasema usimame. Naomba tu na we, Mungu anachunguzaka moyo. Sio vile? Mungu anachunguzaka moyo. Utakuwa unajieleza kama ni maisha ya nyumba, kama ni hali nyingine, tabia zingine, wewe utakuwa unajieleza mbele za Mungu na Mungu atakusamehe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaombea wale wote ambao wanasikia ujumbe huu na wale ambao wanahitaji Mungu uwasamehe, wanajieleza, wale ambao wanaenenda kinyume ya neno lako, wanajikuta hata kama wanaishi lakini wanapingana na neno lako. Mungu wakutane, uwawezeshe kushika neno lako, uwawezeshe kusimama kwa zamu, wasipotelee kanisani, waendelee kujitakasa. Bwana, tunaombea wasamehe na watie nguvu za kuweza kushinda kila vishawishi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaenda kuomba kwa mahitaji mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Tuombea